Boter je siglavi linija ima največja rabta. In rabci so tega, da jirja res blokir vrata. In pa bolj malo. Kako glasno bolj si ne vjeri? Pa stara, takih svojih konjskih človeških let, 16 let je stara, sovjetska leta. Ne, gre. Ne 50. Aka, gre v nulo, veš. Na krog, pa da se prikupi, pa zgalopira. Ne vem, kaj se res, ti zdaj ne vem, kaj stalno drkaš pizza neki res zraven, no. Kaj figut, ne? Ja, redo, to je prav. Zdaj pa še drug krog. Ostavaš pa lepo v drug krog, isto galop. Tam se je po Marta zjebala. A? Kjera? Marta. A ja? Tisti en fuknil dol tista vrata. Kontra galop ti gre. Zdaj galop. Tako, zdaj pa na oviro. Lepo. Mali daš, pol parade ima. Zdaj. Tako, mali daš pol parade, prej. Počasno oviro, da si glavo gor, počasno oviro. Zdaj. Tako. Bravo. Ukol. Zdaj pa sem. Hop. Ne. Bravo, Kaja. Bravo. Ok, zdaj pa eno. Bravo, Kaja, bravo.